Moja kanjani Buddhas Janani manenekazi injalo namhlanje we are at Center Book Center for the Book, I think. Yeah, Center for the Book, a town which is Cape Town there. Silapho qonda ngabamhlanje bomdo ophethe ifoni uthethe ifoni lozokroba ke yapha National Library of South Africa. Sibeka nalo mchini wakhe umtsha. Siyazi dikyaniswa njalo lento yakho nje. Sinatshintsha fethu one. Angiwongo usitshintshayo lo. Kawufi. Alifika bra. My love. Come on, Hinga mabala bala hinga. Hinga mabala bala hinga. Hinga mabala bala. Ziva njani bhuti? Nemincili. Kawufi. Ntoni imincili? Uvuyo olukhulu. Ya, engawuzindisiyo. Zibaleka izimoto ziphambene nje. Yo. Bale ngathi la wheelchair yakhe izihambelayo. Ngiyayithanda intombi yami. Ngiyayithanda. Intombi yami. Intombi yami. Ngiyayithanda intombi yami. Anzabhuti. Anzabhuti. Andiyazi ke lo ntombi. Ngiyayithanda intombi yami. Ngiyayithanda intombi yami.
Yeah, kaloku ikhwela apha. Onyuka ke ngoba ngozihambela ngoku. Sicela amacala. Nesefront. Hayithanda. Ngiyayithanda intombi yami. Ngeke balunge. Ngeke balunge. Hey, awule hey. Wenzani mlungu? Hey. Ufuna usibeka ahlele ku-wheelchair ngo? Why bengayenzanga indlela yabantu abane-wheelchairs? Basenamandla. Ayiwanda singakanani ngaphakathi. Umsebenzi okungena apha. Hayi umuntu ezawo. Over town. Awusabana ke futhi nje ngenqondo. Whatever. Skipper. Singena ku finance ne? Emnothweni. Singena ku finance. Oh, some about. Right? I'm here just to introduce that as well. That was the call made by the Muneli Salunika, by the way, is living. The Muneli Salunika, the Buya Airport St. John's, the Pagala Upper National Library of South Africa. In 2018, when the president pronounced that 2018 is the year of centenary, had Mandela Madiba was alive, we would be celebrating him, right? So he would be 100 years. It was not him alone, himself, but even Umama Albertina Sisulu. So we were also approached as the government entities. What is it that we are going to do? I came with the concept and presented it to the management that how would it be? Because we are promoting culture of reading, writing and publishing. Unganja, we must provide an opportunity to all the poets here in South Africa, in all the official languages of the Republic. Because in 100 years, let's come up with a poetry anthology of 100 voices, the South African poets, right? Each poem must have 100 words. Xa unokuthetha ungathuli kodwa uthini. Kungakuhle ube nathi okwethutyana, kungakuhle ungasifulatheli, kungakuhle ungasishiyi kodwa uyafunwa kowenu. Kungakuhle ungasabeli, kungakuhle ungabheki, kungakuhle ungananzi kodwa uyabizwa.
kungakuhle uginye, kungakuhle uvule, kungakuhle ukhamise, kodwa akukho yeza. Kungakuhle uchitshilize, kungakuhle uchijile, kungakuhle uchivele, kodwa hayi nesimile. Kungakuhle udangale, kungakuhle wonqene, kungakuhle ulibale, kodwa ujunyiwe. Kungakuhle usicingele, kungakuhle usithande, kungakuhle usibonelele, kodwa fanele. Kungakuhle ugilisele, kungakuhle uthule, kungakuhle uqhushumbise, kodwa sekufezekile. Kungakuhle ubona lensaleni, kungakuhle wehle enhloko, kungakuhle thethe nothanda, kodwa uvale. Natsho-ke zona maze nathole yemyemu nangamsodlomo untshu talibuka lolelide likamadiba kodwa. Ya, para zifakile la traje. Batakowe. Alo nje usithi noma sizofaka la. Tama, how do you feel? No, pharmacy yacula. Sizwe ingoma apha. Siyabona phathi baleke kakhulu ngokutya mkhaya. Sure. Ya sivala kanjalo. I think noba ndizawuveza phaa ngaphandle xa siphuma. As you can see bangabaya lapha ya. Siyagoduka ke ngoku yabo. Siyagoduka most. You know tea. Luthuli brothers. Let's Siyabulela kakhulu. Siyagoduka. Vele umkumbani ulapho ngaphakathi. Lakhe asikho lapha. Baphuma ngabe? Basemandleni. Ushaya ngaba? Lento ke nandigqibela imkani engqondo nayigqibela kudala uyigwela. Nantso. Kile. Nantsi ibuyi. Hey, vula ngabi, vale ngabi. Vale. Ngiyapambana uma ungekho ingqondo yami. Hey, siyophuma kwelinye icala. Hey. Awuthayi. Uthi masambeko leselahleka. Sayibona phambili. Hey, sibeko. Ezi lift usikole sazona ezi. Hey.
Nguye lo usibeko. Ayikho ngapha. Uqabelise pause usibeko. Ngabe ukhwele naye apho uzotujika? Yo. Hey ngathi ezinye steps njengapha. Akekho umuntu omengapha mhlawumbe. Ayililongo manini. Ayililo ngoba siyapha. Pha ezantsi. Yabona pha. Siyapha apho siyakhona. Ngoba yila building sime ecaleni kwayo le. Hayi ndiyaphazama. Yo la security ufake emvoko kwemka yena. Abuthi niyawuzibona ke. Afuna ucaba le gate ayivulekile. Akho mntu kaloku uyigadileyo. Ayivulekile igate. Alo time apho siyakhona ndiyaqonda uba siyapha. Eyombani le gate ayivuleki. Thomas siye ngapha time. Ingasawuphinde silahleke sobabini ngo-time. Ndijongile nje ungabe bafuna usilahla. Hayi bange. Mambaza sithanda gqithi. Akekho ashile. Uyabazi. Nakuseka security. Hey. Ezinto silahlile time. Kodwa ke xa thithi inyane besilahlile umgaya but kuyasikhola apha namhlanje. Sesijonga uba ngaba siyofika apho siya khona. Hey kuduma i-microwave apha endleleni utime akaphefumleli phezulu ayikhona. Ukho umuntu obe-vitalize performance okanye? Khona ne? Oh, so ke guys ngiyifumana amva ke performance leyo. Not sure if zayifaka apho okanye ngizoyifaka, I'm not sure. Bale ngathi wacinyelwa ifone lobe vitalize ndiyazi. Oh. Yo time inhloko imhlophe pha icaps yoba icaps ayo yilo. Ya siyibona ke indlela uphu time time ungasheki ngemva. Hey. Hengithi ngiyapambana. Nangu sibeko lo sijikelezise yonke indawo. Kuye lo. Nkosi yami ngiyaxolisa. So man. So. I'm sorry people. I don't need to xolisa mfana. Uzenzanga thina. Ngijikelezisa ngale ndawo. Kaloku andithi suxolisa. Xolisa mawunqandwe sithi xa uxolisa. Tyhini. Uvaliwe. Ngathi avulelana ngene emva kanti ukuthi xiqi. Ufuna udliwa kodwa wena straight. Hayi kanjani yonke into ngumdliwa. Ufuna udliwa nje straight. Awuthi xa ngisile lo. Abele. Tell me about that now. Bana yapambana uma ngicinga ngawe iyapambana
Ondia pambana. Pambana ngiya pambana Umande ngicinga ngawe ngiya pambana awe zifaki old version sivuka kwa old version. ngiya pambana uma ungedwa ingqondo yami ayicingi kahle ifuna wena sithando sami ifuna wena sithando sami ngiyapambana uma ungekho ingqondo yami ayicingi kahle ifuna wena sithando sami sokhwela ngapha phela cha engithi ngiyapambana yewena ma ungekho Bonila remix better any version better all version they win the president. Time, how do you feel ukuthi ukutya kwabelungu Utama best. And was bagging the Yo, Mboli. Woke umntu ujonga kuye Tanera ufana nosibeko lo ufune uphinda kwakhona ufune ukwenza urepeat usibeko basopha ingozi lo bawo ingozi uthi awufuna uphinda Tanera bakuyaphakwa nyaki. Kuthiwa kuyakhalaza kuthi ulayini ayihambi kanti utanera uyibambile kuyakhalazwa pha kuthiwa ilayini ayihambi kanti banjwe ngutanera akazazi zonke zathu Ndiphake. Kwankongo ukutya ndisithela ngayo plate. abakubona yakathi yincwadi Ngakho ndabaflathela nje. hayi mani As you can see guys, kumnyama ngubhabhayini ngeke sifuna uvaya nathi ngokusekapa apha eCape Town. Yazi abantu abafike besithi kusekapa yonke indawo lapha eCape Town. But ke ngayi topic of the day leyo. Topic of the month of the years. But ke nomhlanje sijonga kuloo nto bese apha kuthiwa kuse center of the book into ezilapha. So la kumjita naye ngathi khona ufuna uthetha bra. Hayi kobuzi. Sure. For sure. Sifika ubuke umbane ke ngapha. Hey, kwangathi uyawa nje. Hayi guys siyafika olhlobo. Xa sifika kumkumbane. Pura? Bekhona nje phana. Ukhona phawule ka kuyile by garage. Okay.